Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba ID Black Tuka cyangwa Kugitaramo. Iyi chaîne ni Password Media. Chaîne nziza cyane. Nimba utarakora rero subscribe nakubwira ngo click to subscribe, like, share and comment. Kanda aho ngaho kuri subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ibiganiro byanyu byose bizajye bikugeraho tano kwa tano. Kuri no tariki ya 21 ukwezi kwa 2 2025 inkuru nshyashya ngufitiye ni inkuru ya John Legend, igitaramo cyatunguye benshi, igitaramo cya hatari cyane. Ni igitaramo rero kirazamo John Legend, igitaramo cyateguwe neza, dore ko kino gitaramo gishimishije benshi mu mujyi wa Kigali. Iki gitaramo rero cyaburijemo igitaramo cya Teams, wavuze ko muri Kigali atari umutekano kandi ari intambara. Iki gitaramo rero nkwibutsa yuko ari cyateguwe na Move African featuring EGO8. Ariko nabararikira gukora subscribe nanone. Umuhanzi rero watumiye muri kino gitaramo nkuko bisanzwe nkuko mwabyumvishe ni John Legend n'abandi ba artiste nka Bwiza, DJ Toxic. Abo ngabo rero bara muri kino gitaramo cya Move African. Iki gitaramo kirabari imbatura mugabo, kiraba kirenze cyane mu bitaramo byabaye muri uno mwaka. Ni igitaramo rero gitangiye muri uno mwaka kandi igitaramo kirenze ibindi bitaramo byigeze bibaho. Nkitangiro John Legend uzwi ku mazina ya John Logo Stefan. Uyu mugabo rero ugihanganye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavutse ku itariki 28 Ukuboza 1978. Umunyamuziki mwiza cyane. John Legend rero mu mwuga wo kuririmba ntago ari wenyine akora gusa, no mu producer ategura imiziki, aracuranga n'umucuranzi mwiza. Ibyo ni ibintu musanzwe bamenyereye kazi gucuranga neza cyane, acuranga piano. John Legend ni umupianist mwiza. John Legend mwagiye mumenya nka John Legend, ariko mukayamaje kwabwira izina rye ryanyaryo ryanditse ku bipapuro bye by'ubwene gihugu. Izina yiswe n'ababyeyi ni John Luga Stephens. Itariki mwayumvishe naho nongera kubasubiramo. No muririmbyi rero waciye agahego hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagiye akorera ba John Dre, yagiye akorera ba PDD, yagiye akorera ba Eminem, yagiye akorera ba Justin Bieber, yagiye akorera n'abantu benshi byatari. Yatangiye acuranga piano, asubiramo indirimbo z'abandi, ariko yaririmbye indirimbo nka You Don't Know My Name, yaririmbanye na Alicia Keys, mu ndirimbo nyine yitwa You Don't Know My Name. Yakora indirimbo na Jay-Z bita Inco. Ni byinshi rero mu ndirimbo yagiye akora indirimbo yagiye akora na Kanye West. Kanye West bakunze kwita imana y'umuziki, dore ko yatangiye umuziki we
mbere ya 2004, dore yuko nyuma ya 2004 yahuye n'umugore we, ariko hagati aho ngaho yagiye muri studio kujya kuri recording indirimbo ya mbere. Yagiye muri studio bita Get Lift, yagiye muri studio bita Get Lifted 2024, ari nabwo yanasohoye album. Iyi album rero yagiye no kuri Billboard, iriho indirimbo irimo indirimbo zigera kuri 200. Rero zino ndirimbo cyangwa se uno muzingo w'indirimbo wasohokeye muri studio cyangwa wasohokeye muri label bita Platin, ni ishyirahamwe ry'inganda zikora amajwi, zitunganya amajwi cyangwa se ziyungurura amajwi hariya muri Amerika. Uruganda rwita LIAA. Uru ruganda rero rwahise runamukora n'indirimbo ya mbere, indirimbo yise Original People. John Legend rero yatwaye Grammy Awards, yatwaye Grammy Awards nyinshi, yatwaye Grammy Awards za R&B, Best Male Artist. Ino ndirimbo ni nayo yigeze gutwara Grammy bita Ordinary People. Urumva ariko yabaye nomination. Kandi nababwira yuko yabaye Best Vocalist R&B muri R&B. Iyi ndirimbo rero yatumye aba nomination ya R&B muri Vocal Performance, indirimbo bita Get Lift. Ari nayo yitiriwe album, ari nayo album yatwaye ino Grammy. Yana umu artiste mwiza wasohoye album nziza. Ino album ayita The Album Final Single. Iyo album ni album ya kabiri yise So High, ariyo remix with Ronnie Hill. John Legend yabaye mu performer wa mbere muri R&B. Kuri album ye ya kabiri, indirimbo ziriho amajwi meza cyane rwose. Rero muri izo ndirimbo kuri album ya kabiri yasohoye 2006, album yise Once Again. Ni benshi bagiye bamufasha mu bintu bigiye bitandukanye, dore yuko yashyigikiwe n'indirimbo ya mbere iyo ndirimbo bayita Father.
iyi album rero yagiye ku muzingo w'indirimbo ya album ya kabiri indirimbo rero cyangwa se indirimbo album yayoboye izindi muri Billboard ni album bita Green Light, ni indirimbo bita Green Light ya featuring na Andre. Indirimbo yagiye kuri Billboard Hot undi indirimbo y'ijana yatwaye, iyo ndirimbo yatwaye igihembo cyitwa Platinum, yatwaye ibihembo bibiri certificate rwose zo muri the RIAA. Hano ni mu mwaka ushyira 2005, 2006, 2008, dore ko 2008 ubwo yatwaye ibyo bihembo byose. Hagati rero ya 2006 na 2008 na 2010 yagiye atwara ibihembo byinshi, harimo nka album irimo korabo nyinshi kandi yabaye nziza mu mwaka wa 2010. Iyo album bayita Wake Up. Iyo album yumvishwe n'abatari bakeya kandi icyo gikombe cyatangiye muri Philadelphia. John Legend rero mu magambo makeya ni umuntu waranzwe n'ibikorwa by'urukundo byinshi mu bigo bigiye bitandukanye, ari kumwe n'abandi bahanzi. Album ya kane yakoreye muri studio uyu John Legend, albumu yajeho n'indirimbo ya Danje, indirimbo bita All of Me, ari nayo yamenyekanye ku isi hose 2013. Yakoze indirimbo yayikoze ari mu rukundo rwinshi n'umugore we ariwe bita Chris Tejan. Bakundanye mu 2006, abyara abana bane, aribo bita uwa mbere bamwita Luna, uwa kabiri bamwita Milis, uwa kabiri bamwita Milis, uwa gatatu bamwita Estin, uwa kane bamwita Wale. Uwo rwango bafite abana bane, uwa mbere bamwita Luna Malis, uwa mbere bamwita Luna, uwa kabiri bamwita Malis, uwa gatatu bamwita Estin, uwa kane bamwita Wale. Yagiye ahembwa ibihembo byinshi nakomeje mbabwira, harimo ibihembo bya Billboard, harimo MTV Awards, harimo NNACP Award, harimo na BET, ibihembo byinshi byo muri BET. John Legend yatwaye R&B Awards. Kayongo John Legend rero yakoze byinshi. Uyu munsi wa none ndimo kwabwira kuri uno muhanzi yageze i Kigali rero, aho ari kumwe na team nini cyane. Aje mu modoka rwose nziza, imodoka za TXL. Mbabwira rero yuko umuhanzi uri muri kino gitaramo ari bwiza, araza gufatanya na Toxic. Kino gitaramo rero ndimo kubona batigeze bafishaho isaha, dore ko byagiye bitungura abantu benshi. Dore
abantu bayibonye nk'impanuka bamwe bagiye bavuga bati cyakoze kino gitaramo ni igitaramo giteguye yego neza, ariko nanone gitunguye benshi, aho benshi barimo kuvuga yuko kwitegura kuza muri kino gitaramo biraza kuba nk'umurabyo. John Legend rero muri make yagiye agaragaza yuko nta kibazo hagati ye n'abafana be, dore yuko benshi bagiye bamubwira yuko hano hakurya ya TV itameze neza, ari nabwo TMZ nawe bamubwiye yuko hano hakurya bitameze neza, dore yuko abenshi bagiye babivuga ku mbuga nkoranyambaga. Ari benshi mu bafana bagiye bavuga yuko TMZ atakagombye kuduca intege. Hagiye hibazwa kandi impamvu abahanzi benshi batigeze bashaka ino performance, dore ko ino performance iri mu myanya ya mbere mu bantu bagomba kwiperformingaho, bakagombye kwiperformingaho. Havuzwe abahanzi benshi bafite impano, ariko nanone hitezwe byinshi, dore yuko nava muri kino gihugu arahita ajya mu gihugu mu murwa mukuru Lagos, aho naho araza ku munsi w'ejo gutaramira abakunzi be. Ino tuba rero ije nyuma yuko abenshi mu gihugu cy'u Rwanda nabo bagiye hanze, harimo Kinisoro, harimo The Ben, harimo Bwiza wari waragiye nawe wagarutse. John Legend rero yigeze guhamwa n'ibyaha byinshi byo guhohotera, nawe aza kubitaruka muri 2013. John Legend afite EP cyangwa se afite umuzingo w'indirimbo cyangwa se album afite EP zigera muri 75. Indirimbo zo ntimuzimbaze. Rero abenshi bagiye bavuga yuko ku rukuta rwa Instagram iki gitaramo cyagakwiye kuba kirimo abantu benshi b'abahanzi, akwiye kuba harimo bavuze, akwiye kuba harimo Kenisol, harimo Kevin Kade, harimo Bruce Melody, harimo The Ben, harimo Knowless, harimo n'abandi benshi bagiye basohora na Ariel Ways, harimo Mistake. Ni ibyifuzo rero by'abafana byagiye bitambuka ku nkuta za byinshi byagiye bivuga ku nkuta za Twitter, bavuga ko bitari bikwiye rwose gushyiramo abantu babiri gusa, akwiye kuba harimo n'abandi benshi kugira ngo tugaragaze impano cyangwa se natwe tugira ijambo nk'abanyarwanda mu miziki, dore yuko abenshi bagiye babinenga ko badashyigikira umuziki nyarwanda. Aba-influencer benshi bari mu gihugu cya Canada, bari mu gihugu cya Gabon, bari mu bihugu bya France, bagiye bavuga yuko bibatunguye cyane, bakaba bari i Kigali nabo baje kwitabira kino gitaramo cya John Legend,
dore yuko na benshi bafite n'impungenge kuri arena ko iruzura, iraza kuzura no hanze, dore yuko ibi ngibi ari ibintu bisanzwe. Banavuze yuko iki gitaramo cyagombye kuba kirimo kubera muri arena, cyagombye kuba kirimo kubera mu yandi masale. Banavuzwe ko kuzuza arena atari ibintu bya hatari kuri John Legend, ari akadomo bakwiye kuba babijyanye mu mahoro. Aya ni amagambo rero akomeza kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Benshi iyo batagize amahirwe yo guperforminga muri kino gitaramo, bibereye ngo mu rugo, bibereye mu turimo tw'amaboko, dore yuko abenshi bagiye bavuga yuko byagoranye muri uno mwaka rero ntabwo wigeze usiga benshi mu bitaramo, ahubwo wabasize mu kwifonda mu muziki wabo. Rero kuri mikoro za Password Media bakomeza kubashishikariza gukora subscribe. Muri ino minsi ndabaha amakuru ashyushye n'andi mutari muzi. Ni amakuru menshi rero dufite kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Ku rukuta rwa Instagram rwa John Legend, nk'uko tuba tubyiteguye yuko abenshi batanga report hano bagomba kujya, bagomba gutaramira. John Legend ntago igeze abishyira ku rubuga rwe rwa Instagram. Hategerejwe ko haraza kuboneka post ya John Legend kuri Instagram avuga yuko ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi nta bitangaza birimo ko u Rwanda n'ubundi rwakira ibitaramo nk'ibi ngibi biremereye, dore yuko no muri komanteri nyinshi zagiye zivugwa John Legend ubundi agakwiye kuba ari bamwe mu bantu bari bateganyijwe mu bitaramo bya Guma Guma, cyangwa se gukorana indirimbo n'abasitari byumvikana. Abasaniro benshi ikintu bino babitangajeho bameze nk'abantu badahari. Bimwe mu byagiye bivugwa n'abantu benshi. Muri ino minsi ariko mbabwira yuko harimo gusohoka indirimbo nyinshi, harimo gusohoka indirimbo z'abasitari, harimo gusohoka indirimbo z'abantu bamenyereye mu muziki nka Kevin Kadejo muri yarasohoye, Airways, Knowless, The Prince, Nyamano, kugeza kuri ubu ngubu rero abahanzi dufite muri ino minsi barimo gukora ni abahanzi batagera kuri 7. Hit music ziri kuri platform muri ino minsi, indirimbo bita Mamaye, hakaza indirimbo ya Kevin Kade na Ali Kiba. Ayo makuru dukesha ibinyamakuru bitangazamakuru byinshi. Byinshi rero twakubwira kuri John Legend, tuzagarukaho
kiganiro cyacu cy'ubutaha. Iki gitaramo kitezemo performance ya Bwiza kugaragara nk'umuhanzi watoranyijwe mu upcoming. Nkubwira yuko muri mu bantu barimo kwitwara neza muri no minsi muri industry ya music harimo umukobwa wita Bwiza utangiye umuziki we vuba ahangaha. Nongera nkubwira yuko rero John Legend mu kugera ku kibuga cy'indege yaje afite akanyamuneza, yaje ari kumwe n'umufasha we wo mu muryango we nyine, ubwo umugore nabwiye ko bita Kristen Tijen. Bahuye muri 2006. Umugore we yarahetse umwana, bivugwa yuko uno mwana bamwita Wale, umwana mutoya. Ntambuko nziza rwose ari kumwe n'umugore we. Ariko nanone hagati aho ngaho mbabwire yuko mugomba gukora subscribe, like, share and comment. Twabanye muri kino kiganiro ni Password Iji Black Tokara mucenga ari kunyiga amarira. Nyita Password Professional Gaffer.